Maikanem Abilin. Tinapalabas. Naglemang ni Victor iti kasamakan. Inururay na ti ilalabas ni Bart iti ayan na. Ngaggapo iti ayan ni Ella. Pinalsiitan naman ninda ito'y. Gapo iti dayta. Nagpaputok ni Bart. Nagdanagmot da Ignas ken Ella iti kanalbungan ng ngagda. Iti mansyon, simmang peten dagiti agasawa Simon ken Anita manipod Amerika. Kastaw na apong tutid donya, gaputa nakawarwara ti mansyon anasang putanda. Pinayaban na nga rod ni Ella iti asyenda tapno agdalos la itoy. Ket kas iti sigod, kanayon ti rurwar ti donya, ket kanayon mo ti papaan ni Don Simon iti asyenda. Iti namingsan na panagmaymaysa ni Ella, tinuktok ni Bart ti silid na. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Pastrakan na kadiwan no san. Uno amangan, no kayat mo may duron ka. Di ka kaya tapastrakan dito'y silid ko, Bart. Pumanaw kan. Agsarita talang. Anya ka kadi? Diyak kayat! Ilak kumatlang da ito eh. Bart! Open nga ilak mo diri daw! Ella, diya kung makauray pa eh. Kung ang Ignas, nas ka napurosan ka, no naluom kan, tapno nasamsamit ka. Ngam diya kung makauray pa eh. Ket uray purosan kan anaata, awanan yaman na. Nga uray nasugpat ka, akas iti kinuna ni Ignas. Ops, di mo gamden ti aglibas, Ella. Bas! Bas! Salabag! Bas! Kumaka nila! Bas! Hay. Abay! Boss, Anya ti mapaspasamakin ka? Takas lamaur uraman ka. imawag ni Madam Anita, boss. Surutan na gano, iti sugalan ngayon na. Anay. Abay nga, boss. Ang tapis kamatan. Salbag ka. Dahil talagayan ti bagam. Ngam kunamlan maur uraman kan. Boss, Ella, saan ta pa yan alpas? Subyan kan to. Salbag. Naaba ka, Bart. Di kwarto. Ayan na. Atoy, madam. Masapol ang mga bakak ita. Saan amabalin ang mapukaw ti kwartak adakal. Bart, di ka pumampanaw. Sublatan na to inton madamdama. Wan, madam. Tulungan ka. Parang mga bakan. Senyor, ato'y ti kapeyo. agyaman na kaila. So, di nung tinapanan ni Senyor Ram. Idi kalman pa lang ang arimor, senyor. Kat sinurot mat na Bart. Kasta gayam. Sa dino ka no ti papananda. Iti sugalan, senyor. Dahil tala ti paglainganda. Kumusta nga iti anak nyo? Apay adi yung insurot dito Pilipinas. Talaga ka di nga ijay Amerika ti pagnaudanan? Uwen, saan mo lang nga masikaso ni Anita dito'y? Gabutan agadumot ti pakakumikuman na. Senyor, Masay-sayatan nga ijay Amerika ti ayan ti anak mi. Gaputa kabagayan na ijay. Sana baybayan ti kabsat ko. addan tumatlagundaway nga inkay alaan, senyor? Uwen, dumteng to day tagundaway. Ang ganda ita. Sana palubusan ti kabsat ko. Ano pa'y kasta, baybayaklatan. Sana bale, tadi damot baybayan. Kaya't ko ang makita ti anak nyo, senyor. Dumteng to day tagundaway, Ella.
Addak manin dito'y ayan titanam mo, apong kulas. Ipakamok manin kan ka, anasayati ka sa sahad ko. Naragsakak, gaputad dalat tamang ipatpatag kanyak. Damang ignas. Nupay kasta. Jaklat ta malipatan tinapasamak kan ka, apong. Balsek to, tinangpatay kan ka. Antay ta. Naalak amin na napatag kanyak. Ikabil ko amin itibag. Kalpasan na. Dalo sakto'y kalapaw. Ha? Anya day tanat nag-itikaws ko. Ha? Tay ladawan ti inak. Tay inted day di apong kulas aladawan ti inak. Ladawan na kano day to'y. Idi sanak pa anay pasngay. Iduling ko ka na. Tapno adda pakalaglagi pak itirupa tinak. Wen, saan ko ngay pukpukaw da ito eh? Iduling ko. Senyor, pasensya kayon Singaan kayo iti panagtugtugaw yo dito hardin. Apa, Ella? Aday bagam? Senyor, jak kuman ibaga da ito amangan ngamin no maulit. Panya day ta? Maipapankan ni Bart, senyor. Ngamin, kayat nakagundawayan. Anya? Agpakada aklaangan. Ijay langan asyenda ti pagtrabahwak. Ngamin, mabutangak. Amangan nagbaligin ni Bart amang gundaway kanyak. Anya? Namin anun agundaway akayat na akasta ti mapasamak. Ngam pagyamanak, tasaan apulos ang nagbaligi. Kasta gaya ma. Senyor, kayat kunti pumanaw diti mansyon. Ijay la kuman asyenda ti pagtrabahwak. Sana mabalin nila. Sigan ti taltalken mi dito'y mansyon. Iswa sana mabalin na pumanaw ka. Mabalin mo tamapan kay Jacinda. Angam dito'y mansyon ti kadwa na pagtalinaydam. Di kagdanag. Kasaritak ni Bart. Protektaran ka, Ella. Gapo, tanapudno ka iti pamilyami nga agserbi. Victor, day tamanen palsiit mo tias asik aswam. Talaga saan maisinaken ka day ta palsiit Wan, Mang Ignas. Napatag kanyak day ito palsiit. Pangus-usaram ngay iti day ta. Tumatayab? Saan, Mang Ignas? Us-usarak iti tawa kabusor ko? At da kabusor mo? Ha? Ikwa? Victor, denggam to ipagag. Liklikam ko matiriribok. Wenno ti gulaw. Jak kayat makilablaban ka. Jak kayat nga da kabusor mo. Mang Ignas? Agsingsingpet ka kuma, Victor. Nasaysaya atay awan ti kaap-apa. Nataltalinaay ti panunot. Maawatan na kaday. Wan, Mang Ignas? Ti panagadal mo, ti panunutam. Ta para mutlaken kaday ta. Awan ti sabali maisagot iti dayta. No ti sikalaan. Wan, Mang Ignas? Pinayaman na kano, senyor. Agtugaw ka, Bart. Senyor. Bart. Kasano ti kinapudnom nga agserbi kada kami? Napudno senyor. Nabayag ako nga agserserbi kada kayo kini madam. Ket amo yon, no kasano ti kinapudno. Okay, manak no kasta. Ket gaputan napudno ka. Amok nga rod nga agtungpal ka iti bagam.
Anya dayta, senyor. Ada impulong kanyak ni Ella. Ket amom dayta na banag, Bart. Diyak kayo tapagaramid damit dakas ni Ella. Napudno kada kami ngagsilbi. Ket kasopapak ti kinapudno na kada kami nasken met aprotektaran mi. Senyor. Baybayam ni Ella. Tagserbi kada kami. Wan, senyor. Ikari. Agyaman na kitipulutan ni Ella. Sige, inakon. Ella. Agyaman ka. Tanatulnogak kadagiti amo tayo. Tanusan. Talaga agun uden ka kuman. Anya? boss! Sayang! Dita kayon? Jak lakit di itulok nga agbaligi ka kanyak, Bart. Jak itulok. Albans Residence. Hello. Hello, kasaritak ko man ni Simon, Nuata. Ay, mabit lang nga po. Tainak ayaban. Ay, ni, isumot gayam daytan. Senyor, telepono. Oh, At iti telepono, senyor. hello? Sino na ito eh? Hello, amigo. Kumusta ka? Ni Rodrigo dito. Rodrigo, kumusta ka matan? Masaya man, amigo. Inawagan ka, gabuta imbitaran ka, itong Sabado. Imbitaran na? Wan, amigo. Kasangay ko itong Sabado. Iswa pangasim, dumaray ka to. Ariglado, amigo. Dumarayak. Namnamam dayta. Wen mang Ignas. Imbaon nak ni senyor dito asyenda. Tao may ko ibagakan ka, ako yugom ka no inton Sabado. Ada pa pananyo. Anya? Dumaray kayon sa kano iti paskan. Agpaskan ti may nga amigo na. Aya. Mala Kuyugay. Dagasem to kano iti malem inton Sabado. Dagasem iti mansyon. Wan. Ay, wen gayam mang Ignas. Kumusta ni Victor? Aday jay pagadalan. Nasayaat matlatan ni Victor. Ipaspasnek na ti panagadal na. No, ada maitulong ko iti panagadal na, mang Ignas. Di ka bumdang amang ibaga kanyak, ha? Wen, Ella. Katagyaman ak. Si dada anak at tumulong para iti panagadal ti ubing. Magyaman ak madan, Ella. Nakapalas ka mat. Sa dino ti papanam, Simon. Tumaraya kiti pasken ti may isang amigo. Siguraduam laang apaskan ti papanam. Tanya ti kayat mo asawan? Am-amukan, Simon. In kamanin agbabae, saan ka di? Anya. Anya ti katawaam. Talaga man nang imon ka, Anita. Sabagay, kasano nga na di ka agimon, ket... Katanya! Kita man talangam. Balkasyakan, Anita. Iti kanitong agbabae kamanan, Simon. Ammumon ti mapasamak. Anya. Laglagipam. Imulam iti panunot mo dayta. Pasensya kan, senyor. Kayat ni Victor ti sumuraut. Masyanak mait. Iso ngayon surot ko na. Awan parikot iti dayta. Wala? Aglugan tayo ni Tikotsek, tamapantayan. Uwan, senyor. Umay kan, Victor. Uwan, Mang Ignas. Sige. Umay kayan. Aglugan kayon. Victor, di talikod ti pagtugawam. Ta dito'y sagot ti pagtugawa. Uwan, Mang Ignas.
Amom ka di, Ignas. Babaero iti dayjay nga amigo. Baktag mo dayjay. Ano ti San ni Juana? Nalawa ti Tagana. Wen, senyor. Damag kumait at talaga abak ng dadya Rodrigo Basilio. Kan iso ti akin ko iti rancho di tabangir a bantay. Ano da ita? Ngamjak ito no, Ignas. Ha? Anya di mo itulok, senyor. Jak itulok nga dapay nabakbak nang ngem iti siya. Ha? Artapak ti kinabak nang dayjay nga amigo. Senyor. Dumtong to na ita at tiyempo, Ignas. Nga amin ak kukuha ni Rodrigo Basilio. Kat kukuak matan. Anya? Naragsa ka pa nagkasangay mo, amigo Rodrigo. Agyan anak, amigo. Pagyamanan ni ti idadarayo. Oh, di mo tan matimtimag deta kadwayo nga ubing. Kwaman? Rodrigo, agkakaingas kayo man iti daytoy nga ubing. Anya? Huwag ngagpaiso, amigo. Agkakaingas kayo, man. Amigo, ang mga anak mo mat dito'y itirwar. Agangangawak lang. Unyag paisaw. Agkakaingas na Rodrigo Basilio kan Victor. Anya pa iti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwayan na denggen tituloy iti nobela tayo ana paulwan. Maikanem abilin. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem abilin.